Ini yang mai dalam keputusan lepen. Don kon pun sinang tumulong nang tinggi din mas. To, ya Fransi. Ini dak lang lokso long itu dak sexual awareness program mate la dak mass training program hundeng kono da bangsa una hut dak BJP pen aki ongdong BJP pen Congress ta pen ke ASCC CPML pen kaddo ko don chokna te ba proxy 87 house atum ini APHLC long ang join no la ke nali tum arju ta mede media tum pen arju pa me ta mela nang join dun ke la ke itu APHLC munile BJP na jon BJP pachekrong na pajon kali BJP Congress la pen ke ASCC binong dum se na join dun ताकि दामतांग ने तुम बीजेपी मीटिंग के ठेगलोंगा बांगे बीजेपी से एपीएचएलसी प्रोजेक्ट रोंग से आको माने पजोन दु बीजेपी पजोन दु लागे ने तुम अप्रूव दो लगे के दामतांग दी फुलों कोनो नहक से तामे तुम अप्रूव दो लगे ता लागे ने तुमगे पिनि बांगे बीजेपी पेन कांग्रेस पेन से ना जोन साइड लो बापेन नोने प्रांगी बांग जिलांग से तामे दा लांग लोकसो लोंग नोने तुम ब्राबजिन पेन ओंगदुंग बीजेपी पेन के कांग्रेस पेन का पॉलिटिकल पार्टी हन के तुम नोनांग जॉइन को dak lang lokso jor kali na tum theklong lo social media hoi panak arni bang si APHLC long ke mass joining side new tum ke deng si ne pen ap mata tum theklong ko pli long se tame pen ap da don pharo thom se dak BJP api panak BJP pen dak APHLC nang join ko athe hala dak ke theklong dak lo rada long ke dam tang omor sing ti so ma se ning je lo mati 7 March ke hala dak ke sarthi phangcho long le kheroni lo ma se do hala ta pe jok ko pe jok li da lo eviction claim ko bra claim le da lo lasi ko clear ara bangke non bangke la ke be ke che ana bangke BJP jok ko ta pen kala dak karbi tum 11000 12000 dollar tum ana bangke inglong so tum ana bangke la ke APHLC se jok la dak chot kale lo constituency ka pra se tamen do lo ta pen asona hasi prapjin pen ada west karbing lo na tu ise constituency do ada more than 1500 to bak to ko ta so constituency bangke APHLC nang jonon ko ta within 2-3 weeks sang bong na tum theklong ko ta lo la som se ka pra constituency te dambom lo ta pen ke non ele tum APHLC pen bang ele tum rada phanin tum ke bai ye phan tangka paisa lagi pida kali nang tum kadu eta media tum tame arju tame nang tum nang thanda gila nang tum chini lo setame ele tum ma phan ke pini ani rada tum se pini ani tum hasana ki pidun thu rada tum se nang kangjin so thu pini APHLC leader tum hanan ke rada tum nang kangjin so se itu masar jaya ke thar phan kangjin so se pini APHLC nang itu dangel tum ke nam pini po bet pino BJP tum nang kat Tapi ni amai long bibot tu lah candidate jai kata nanti tong ni dah. ini lo dang itu ndeta da thibangel halo alang li han akapre ka constituency long ke hang do ta pela dak chot kali pini arni sibet si long thomplia constituency long mass joining do so cheng long ta don pharo isi so se non do bom adak joining do so cheng constituency long adak ta sar jai ka thar masi du nai polo se ta adak ta du ne do lo adak west karbing long president Vikromansi mase dak ta toy do lasona thak se dhonsuri na thu ta pen dipu na thu ta pini mass joining do asi lason mass joining do bom ko pen apta do atu theklong ji pen apta dak no mati constituency do ta pen ha complete constituency do dan tu pokok jana site do Setelah non MP kili tu long, wala nana ko APHLC song ben, hai ji fan tan ning tu. non ele tum present situation non ke theklong teng polo tang te dak party ni hi kar beche dan BJP la pen APHLC la pen ke non karbi la pen inglong aso ana bang inglong rata ana bang ke non bang ke BJP aphan bang ke la tum ke rejected do ke dam tang candidate aphan ka welcome hot na tum lang no hai arong gari pothai de bang ko ano kidun kente lang lokso bena bang chok nen ber mati basi hum long itu ha la pen ke ni tum ke theklong lor no la ke parukwa na dengong lo se parukwa long theklong lo bahera pen kupia thesi ultra pass pen bahera muli mangke wan na ji mati karbing lo citizen kali lege ke bege chin phon ba ya kam ave mati candidate welcome puno nomination ke jo organization tha bahera pen nok se munit ke ba bas kange lo thu la le aka pregalam to bas bang dang dorde dalo angtan men se ba na bang tum except lage proji lage de dak mune dak gari pothai nai ko non ke bahera pen si nogong pen morigong pen golaghat pen to aka pregalong men si ke bege che thoman si dak karbing lo ke ba mana la tum rara phan ka pamahui phan se kam pen si tanon ni lo lage Tapi non la korban thie long tenar ni ya, BJP tu ben mai pa doi pon ti sula solong bang tulira long bang ke helikopter ba sirang ko se por bang tum nali tum langdun no la media la pen ratu man na langdun ta me tenar ni hadi la teke langdun no ba doi teke langdun no 50% yang tan muni se ban ni non ta korkan thia munit ke alang tum bang suri phone na pa chitong ni ma la le lang lage pini ni le midiang no se ning jelo lata tangka poisa pi bensin latung wanai Kadang tang MEC election result ini pun terdak lang lokso pensi highest BJP abut ke keklo langsung non ke bang MP kilik budang itu labang so lang lokso ha barang pantang ke sisip mong ke damtang MEC election ahut ke kalang lo ahok lo ke damtang MEC election ahut dei ke damtang MEC election ahut BJP han ke jok tu mana nong lang pini ta more than 87 house atung gelai ke damtang BJP han more ki tum side lo
langsung ada hasil non kapre konstituen PS long langsung do bom lo apa non aku BJP atau lepen kongres tuh bang bom jilang lang lokso kan kalau itu non hedung isi program bitui kalau sudah bang itu masa sih agak tar pandak hang dan